Konnichiwa, imate želju da sa mnom učite japanski jezik. U ovoj video lekciji pokušat ćemo naučiti kako se na japansko pita za vrijeme i kako se daje odgovor na isto pitanje. Dakle, upitna rečenica sumimasen, ima nanji desu ka? Znači, izvinite molim vas, koliko je sati. Pardon. Sumimasen, prošli put da smo naučili i znači izvinite, tako. Ima. Sada. Nani na japanskom znači šta? A kako se sati dobili tako što se nabroji do ta nastavak ji, onda nanji bi značilo koliko je sati. Ovo kao što se nalazi na kraju rečenice, također sam prošli puta objasnio i rekao sam da većina japanskih upitnih rečenica na kraju ima ka. Odnosno, ako se od potvrdne hoće napraviti upitna rečenica, samo dodamo ka i dobit ćemo upitnu rečenicu, a ovo des je nekakva potvrda. Za sad ne morate obraćati toliko pažnje, bit će objašnjeno u nekim narednim lekcijama. Dakle, ponovit ćemo još jedan put. Ljubazan način da pitamo za vrijeme je sumimasen, ima nanji desu ka? Izvinite molim vas, koliko ima sati. Dakle, kao što je rekao, nani na japanskom znači šta. A nanji bi bilo koliko je sati. Prošli puta smo naučili da, odnosno u jednoj prethodnoj lekciji smo naučili da ići na japanskom znači jedan. I ako na ovaj broj dodamo nastavak ji, onda je ići ji jedan sat. Ni na japanskom znači dva, pa bi niji značilo 2 sata. 3 je san, pa bi sanji značilo 3 sata. 4 je jon, pa bi jonji značilo 4 sata. Jel tako? Boga mi neće biti. Ovdje imamo jedno malo ustupanje, pa 4 sata neće biti jonji, nego joji. Dakle, 4 sata kaže se joji, a ne jonji. Dobro, 5 je go, pa bi goji bilo 5 sati. Loku, 6, lokuji, 6 sati. Sedmica je nana. A ako se sjećate, ja sam rekao da se umjesto nana može koristiti izraz i šći. Dakle, 7 sati bit će šćiđi. Na japanskom 7 sati kaže se šćiđi. Hađi je 8, pa bi hađiđi bilo 8 sati. Kju 9, pa bi kjuđi bilo 9 sati. I ovdje imamo opet odstupanje, dakle nije kjuđi nego kuđi. Dakle, 9 sati je kuđi, a ne kjuđi. Dobro, džu je 10, pa bi džuđi, džuđi bilo 10 sati. 11 je džu ičiđi, a 12 sati je džuniđi. Dobro, još jedan put ponavljamo, dakle, ičiđi, 1 sat, niđi, 2 sata, sanđi, 3 sata, kod četvorke imamo malo ustupanje, pa je jođi, 4 sata, gođi, 5 sati, lokuđi, 6 sati, ko sedmice opet nećemo reći nanađi, nego šćiđi, 7 sati, hađiđi, 8 sati, kod devetke opet imamo ustupanje, pa je kuđi, 9 sati, džuđi, 10 sati, džu ičiđi, 11 sati i džuniđi, 12 sati. Dakle, ovo je situacija ako su čisti sati. Kad su pitanje minute, tu je već malo situacija komplikovanija, ne baš toliko puno, ali eto malo je komplikovanija jer
Na neke brojeve dodajemo nastavke pun, a na neke brojeve dodajemo nastavke fun da bi dobili minute. E sad, kako zapamtiti kojim brojima treba dobiti nastavak pun, a kojim fun? Ja recimo koristim ovu logiku. Recimo da bi odredio kojim brojima treba dobiti nastavak pun, kažem 2 plus 5 je 7, a 2 plus 7 je 9. Dakle, brojevi 2, 5, 7 i 9, to su brojevi kojima se dodaje nastavak fun da bi se obrazovale minute. Pa tako 2 minute se kaže ni fun, 5 minuta go fun, 7 minuta nana fun i 9 minuta kju fun. A ostalim brojevima dodaje se nastavak pun. Pa je 1 minuta i pun. 3 minute san pun. 4 minute jon pun. 6 minuta lo pun. 8 minuta ha pun. I 10 minuta džu pun. Dakle, još jedan ponavljamo, 1 minuta i pun, 3 minute san pun, 4 minute jon pun, 6 minuta lo pun, 8 minuta ha pun i 10 minuta džu pun. Dobro. U japanskom jeziku ne postoji 24-časovno računanje vremena. Znači, ako je prije podne, onda koriste termin gozen. A ako je poslije podne, koriste termin gogo. I kada odgovaraju, odnosno govore koliko je sati, ove termine prvo govore. Dakle, ako je 1 sat i 37 minuta, onda ćemo reći, dakle prvo ide ovo prije podne, poslije podne, pošto ovdje imamo prije podne, bit će gozen, 1 sat, ichi ji, 37 minuta, san ju, nana pun. Dakle, ponavljamo, gozen, ichi ji, 1 sat, 30 se kaže, san ju, 7 minuta, nana pun. Gozen, ichi-ji, sanju nana pun. Dakle, 4 sata i 21 minuta poslije podne. Poslije podne se prvo kaže, a to je gogo. 4 sata, joji, 20, niđu, 1 minuta i pun. Dakle, 4 sata i 21 minuta poslije podne bit će gogo, joji, 4 sata, niđu i pun. Dobro. 7 sati i 30 minuta poslije podne, opet ako imamo poslije podne, pa će prvo biti gogo, ščiđi, sanđu pun. Dakle, ščiđi 7 sati, sanđu 30, dakle 30 minuta, sanđu pun. Ovo isto možemo kraće reći gogo, ščiđi han. Han znači pola. Pola 8, jel? Dakle, gogo, ščiđi han. Osam sati i 19 minuta. Recimo, imamo dvije osobe. Osoba A pita koliko je sati. Sumimasen, ima nanji desu ka? A osoba B treba da odgovori. Pa će reći gozen, hachichi, jukyu fun desu. Dakle, gozen, hachichi, jukyu fun desu. Osoba A se zahvaljuje pa kaže domo arigato.
a osoba B kaže nema na čemu, pa će reći do itashimašite. Eto narode, to bi bilo sve što se tiče ove lekcije. Samo da pitam, da li znate da se prvi dan u mjesecu kaže Tsuitachi, drugi Futska, treći Mika, a četvrti Jokka. Mata ne!